Il-ħin nofsinhar. Il-vapur MV Triva daħal fil-port ta' pajjiżna b'abbord persuni minn 15 il-pajjiż differenti. Vjaġġ minn Tripli li ħama 36 siegħa l-evakwazzjoni ta' 46 persuna. Abbord il-vapur l-4 ġurnalisti Taljani Domenico Quirico, Elisabetta Rosaspina, Giuseppe Sarcina u Claudio Monici li kienu maħtufa mill-forzi ta' Gaddafi u issa nħelsu. E la sua esperienza com'è stata lì in Libia? Oh, non dico altro, dai, abbiamo imparato già troppo in questi giorni. E com'è stato il viaggio? Il viaggio è stato lungo. Difficile, grazie. Difficile, grazie. Stiamo tutti bene, grazie. Siamo veramente, scusateci, ma stiamo bene, va benissimo. E c'è altra gente che sta peggio di noi. Marka Tartu l-familja tiegħu kienu l-uniċi Maltin abbord il-vapur. Aħna konna moħħlin, la stajna ċalqola. L-istess li taraw intom fit-television, ġifieri. Le, tibża, tidrambatu f'sitt xhur. Għalli l-11 sena jaħdem il-Libja u li beħsibu jerġa' jmur xarejn oħra. Abbord ukoll il-mudell Olandiża Tahlita.F'dan l-eks maħbuba ta' Iben Gaddafi Mutassim li mal-mezzi tax-xandir Ingliżi qalet li qabżet mill-gallerija tal-Lukanda biex taħrab mir-ribelli li għeddew li se jħarquha ħajja. Iżda mal-wasla tagħha bidejha mfaxxata hija ma riditx titkellem mal-ġurnalisti. Niżlu f'pajjiżna wkoll 3 Taljani li kienu qed jinżammu f'ħabs fi Tripli, kif ukoll l-Awstrijak li huwa l-manager tal-Lukanda Rixos fejn kienu qed jinżammu ostaġġi l-ġurnalisti. The people there, most of them, they are afraid to go out. So the shops are all empty, so there is no any food, and they are waiting, sure, that something is then a little bit stable, and then they can either take it food and all the items what they need from Tunisia. Kien evakwat ukoll spiżjar li qal li issa fil-Libja kuljum qed imutu n-nies u ħadd ma jkun jaf min huma. I spent 6 years there, this is a nice country, because I have a lot of friends there, and I have my job already there, and I have also company there. But the situation, I am not in politica, I don't know why. They are fighting, a lot of people died. There's nice people, Libyan people. They're very politely people, But now the situation is very bad. People die, you don't know the name, who is dying or something like that. Dan il-kirurgu mill-Ingilterra jitkellem dwar is-sitwazzjoni ħażina li qed tiddomina fl-isptarijiet. The government hospitals are overrun with casualties, with dead bodies and injuries and so forth. Private hospitals, most of them are closed because they don't have electricity, water. Il-vjaġġ kien wieħed jibes u twil. I'm okay, I'm a little dizzy, but it was a long boat journey. Adesso mi sento molto scarico perché ho vomitato l'anima in barca. The trip, now this one, the last trip was horrible. So 36 hours on the boat, there I was feeling sometime I'm on the way to Lampedusa. But the rest was okay. So things got now we are here, and now I start to go back to Italy, and then to Austria, and then we see. Id-direttur tad-Difiża Maltija Vanessa Fraser qalet li Tripli baqa' numru żgħir ta' Maltin. Għatfadal xi numri żgħar ta' Maltin imma ma rridux jiġu evakwati. Konna in kontatt magħhom sakemm telaq il-vapur. Vanessa Fraser qalet li l-Unjoni Ewropea maċċettax it-talba li toħroġ flus biex minflok l-MV Triva jintbagħat il-katamaran Maria Dolores u jevakwa aktar persuni.